naik sini. Mana lagi? Turun? Turun. Hati turun. Tinggi. Mau kemana Bang Ajil? Pergi sekolah. Mana Bang Ajil pergi sekolah? Naik mobil? Naik mobil. Naik mobil besar. Apa warna mobil? Iya. Bikin warna apa Bang Ajil? Iya, makasih. Kalau diambilkan kursi. Iya. Warna apa Bang Ajil? Warna asfalnya. Iya, warnakan lah, warnakan. Kembali lagi. Bisa Bang Ajil warnakan Spiderman ya. Pintar. Pandai. Harus setuju. Bapak. Awas air. Kena air. Ambil lah.